Ovaj klub svojim igračima kao nagrade poklanja jagnje, mleko, jaja i slične stvari. Mali seoski klub iz Norveške po imenu Brine pravi šampionu dodeli nagrada svojim najboljim igračima. Inicijativa započeta sa željom da klub promoviše proizvode koji potiču iz njihove lokalne zajednice. Najbolji pojedinci na mečima nagrađuju se lokalnim proizvodima umesto standardnih nagrada poput trofeja. Osim što je ovo genijalan marketinški potez, ujedno je sjajan način da se podrži i promoviše mala sredina iz koje klub dolazi. Klubovi iz nižih liga, vadite sveske i zapisujte. Primer radi, golman Jan de Boer je nakon utakmice protiv Bode Glimta odbranio penal i zaslužno dobio 4 kartona lokalnih jaja. De Boer je od jaja napravio omlet za saigrače, a ostatak je poklonio kolegi koji mu je pozajmio auto. Zatim imamo Sandra Norheima, štopera Brinea, koji je kao nagradu dobio gajbu domaćih jagoda. Umesto prašnjavog pehara, klub mu je uručio ono što raste u njihovom kraju, i to sa ponosom. Kapiten i štoper Axel Krieger u meču protiv Haugesunda je kao nagradu dobio živo jagnje. Prvo je jagnje trčkaralo po terenu, zatim je odvedeno na ispašu pored stadiona, a za jesen mu je zakazan termin u lokalnoj mesari. Ova nagrada naravno aktivirala je organizacija zaštitu životinja, pa se Brine morao prilagoditi novonastaloj situaciji. I tako je Lasse Kvikstad proteklog vikenda kao igrač utakmice nagrađen sa 100 jaja, 40 pakovanja ovsenih pakuljica i 20 litara mleka. Šta kažete? Da li bi naši klubi mogli da razmisle o ovakvim nagradama i da uz fudbal promovišu i ono najbolje iz svojih krajeva?